Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Beef exikarhi ka Tshinya vantshwa na Gagash mfana wa power a yi lavi ku hela kumbe ku fika emakumu laha ka nkandziyiso lowu hi mikhomeli nkandziyiso wa Tshinya vantshwa a karhi a tseketsela kumbe a karhi a yevula Gagash mfana wa power u twakala a dye biriwiri swinene. Kasi hi ta tsundzuka leswaku ri a hi khale Tshinya vantshwa a ha ku tseleka tinsimu timbirhi ta beef leti a nga ku beefeni ka Gagash mfana wa power, naswona eka tinsimu letiyani u patsa na mutswari wa Gagash wa xisati. A hi voneni nkandziyiso lowu. Ya mina ni hlamarisa hi mfana loyiwa wa ku loko ni humini ka yehe ya nghena ka mina bifetela nga yimi ku na movha wun'wana wa yellow hala ka Mageba wu laveka joni ta lunghisiwa ku na festival yin'wana lava ku yi endla laha hi October loko nga za nga ta khisa maka mina ku my lord nge pfuni ngoxini ya boy ni rabeleli ku xo ka ti-festival hi wena mina swi ri a hi wena R1 ni la ku ti-festival va tele ngo vanhu lava nga na ti-festival kumbe va nga na tigigi va nga hoxaku not wena ni pfuni u khongerini wena nandziwe khongela vanhu va mali hayi xisiwana xo fana na wena heta ku Tshinya vantshwa dya xin'wana na xin'wana dya swilo leswi hinkwaswo ku lava content wena loko hemba ku xave T-Rock volololo yi kwi vona kangela evuyakeni xave BM eka mabunda ku na munhu la nga na BM tsandza mabunda hinkwayo fume ngo vanhu va ka mabunda ebuti va na ti-BM va na ti-Porsche va na maprasi va investe ngopfu hayi wo investa hi henisi. Okay va ni ku byela la mina na wena hi endla mali ku fana ho endla mali ku hambana so wena yi endla mali hi ntirho wa wena wa vumetro mina ni endla mali hi vuhasla bya mina mali yi sala ku va hi khome mali hinkwenu wena a wu ni tluli nchumu wu ni tlula hi nomo lowu i nga na wona wa metse a ka nomo i na nomo mfana wa metse a hi leswin'wana a wu ni tluli nchumu even na ku saseka a wu ni tluli ho ni tlula ku hi tirhisa iPhone me ni tirhisa Samsung sweswo ntsena ka swa mali a wu ni tluli ku saseka a wu ni tluli a ni nge zi ni la ku hemba loko i ku wa hlamba mfo a wu hlamba vo ba kwala ntirho wa wena ku izi kumeka i hlamba a wu nga tirhi laniwa 2 years ago a wu jikajika hi BVD yin'we la famba Mageba na Ndhambi la hi ti-Bistorm hi BVD yin'we plus na mpahla wu na mpahla yo tala wo na maburuku manharhu nyana oye ku byela la hi vafanasi ka Tshinya vantshwa nga weli kona ingaku i rhandza ngopfu beef ku ri keni ku bifa a wu swi koti i faneke i rhandza miroho hi ku miroho yo i yi kotaka ku beef a wu yi koti tshika hina venyi va beef hi ti-beefela wona wu tivi beef a wu tivi fokola i phapha ngopfu i chanisa ngopfu ka Tshinya vantshwa ta guleka matino loko no n'wi tlhava kahle mfalo hi beef i tsutsuma a ni pota hubyeni hi ti-4 loko mi vona ni potiwini hubyeni a ni pote hi yehe a kaneti if a wu nga ri yena a ni potini a mi byela ku i mali a ni potini loko ku ri a wu nga ri yena hi yehe a ni potini loko ni n'wi tlhave kahle i ya hubyeni a pota mina a ni poti loko a beefini because bifa swo ya swi ni endli nchumu na swi ndzinginisi hambi o ba beef a ndla yina yina nge pfuka a ndzinginisini luya n'wana ntsanana mina loko ni n'wi tlhava kahle ta n'wi vona tsutsuma hubyeni a ya pota so hi yena a ni potini hi ti-4 loko mi vona ni nga ha vulavuli hi beef ni lo swi twisisa ku a hu ni swi tshikaka swa beef swa onhela munhu future swi nga n'wi onhela future ho ni huma ka yena but no sweswi i ni sala ndzhaku a ni rhangela mahlweni a ni sala ndzhaku a ni rhangela mahlweni a ni sala ndzhaku a bifa ni ta n'wi vavisa hi beef a nga tivi beef mfana luya n'wana ntsanana ngopfu mina ni na vamakwenu na vaboti lava vulaka ku Tshinya beef yeleyo yi tekateki wu tekateki mfalo yi nga phungela too much loko se swi lava hina i ta hi byela ku se ku ta nghena hina se va ta nghena beefini se ni va byeni ku hoyi mi nga nghena beefini ya hlangi xa ha ri xitsongo so hina hi lwa na vanhu va swi hlangi leswiya tanku